Akayınlar yaralar Yılmayıp karşı alsayım yine Barlık ağışlarım taralar Tavdarı alıp selamlar Akayınlar yol gürhette Minin özür yakınım hin oğlum minen Odur yollar ötemde İslam kuluma Ağışlarımda Ağlama kaytam bağılğanda Ağlam sağıldarga Ağışlarımda Ağlama kaytam Ağlama kaytam Dünyada köplerin aşağı sıkan hayır Kadir ile bağlı saklarga Yetip soktarda Tavdarı alıptın selamlay Akayınlar yol gürhette Minin özür yakınım hin oğlum minen Odur yollar ötemde İslam kılıma Ağışlarımda Ağlama kaytam bağılğanda Ağlam sağıldarga Ağışlarımda İslam kılıma Ol kayama Ağışlarımda Ağlama kaytam bağılğanda Ağlam sağıldarga Ağışlarımda Ağlama kaytam bağılğanda Ağlam sağıldarga Ağışlarımda Ağlama kaytam bağılğanda Ağlam sağıldarga Ağışlarımda Paya música. Acumulator de cabo con paya. Allá va.
Которого любила, которого верила. Башқұрттар кетті әйді. Илғам. Башқұрттар кетті хуғышқа әйді. Башқұрттар. Кең Урал, от ойнатып алдан бара. Әйде, біле қабырлабыз. Біле қабырлы басабыз. Әйде, общий фотоға. Басабыз мәнді. Бұл бәлекей Илхамыш му? Iya. Кім ісімді әлі? Dilar. Дилара? Осылай бет нелері? Құлақлары. Бәлекей мұнда түсіруге. Әже бір рет мұнда түсіруге. Ешілер орынға келеген. Мұнда бір рет. Мұнда ешілер өтіп тұрмай. Мұнда қапылай. Бет қалай. Алия, алғасық. Сен бәлекей сенімді. Алғасық. Мұнда мұндакей. Бірәл. Беттен қапылай хине, юлай. Кәріске бара да. Әйде, мен матарсан. Құлық таста, әйдеге. Теңдәме иркәм таныш кайнак икән, яла яктан коштар кайтканда. Төндәр аядыны, күңелдә ядыны, яшьлегебез сәскә атканда. Yaşlığımız saska atkanda. Bana saska koyalım. Tünder ayadına, kumelde yadını, yaşlığımız saska atkanda. Yaşlığımız saska atkanda.
Günler o'tgan dimda hiynang bilan birga Qarşılanıp ko'pmi yotarda Qushlar mangan tanglar Tug'aylardi bo'ylab Saskalardan yaydiq nazarda Saskalardan yaydiq nazarda Kedin kuşlar gider Men otarda hanap dimağa Yıllar menen birge Dedin yaşlı buter Elle kumel şuna mağlana Elle kumel şuna mağlana Yıllar menen birge Dedin yaşlı buter Elle kumel şuna mağlana Elle kumel şuna mağlana Elle kumel şuna mağlana Anda hazır bilmem bir yıldan kesmesen Былтыр түгіл 3-ші yıl ойраттар bilen bir tozartқан дәл тоғын. Неден соң? Оқларын тозарттық. Мына шуны алырға енді канистр бар. Ол бар ол магазинда татыла, я? Айы. Мына менің шуны кетіріп шықтам. Где каска стоит, положи. Нет, где каска стоит, туда положи. Дайым открытие қырады. Екі кеткен. Екіншіге похоронка келген. Ол документальный бар. Август айында жүгіріп қайтып кірген. Так что адам баласына шылай бет. Олай болады. Судьба көрінетір. Не бола, шу бола енді. Шылай. Зәләнләр әйтпәндәр демей, үш көн хайын барам. Инде отмаған заявление қалманым бір. Түрлі инстанцияға ядырға. Ол мұнда военкоматхана түгіл. Олар білмейлер, потому что информация берілмей. Ол башқа ерде болуға маған. Құршы малай. Олар ұнытматқа әр уақыт итен сақта хәтірге түсіріп, байрам итірге. Вспоминать олар турында, матур сөйләкиләргә.
Yok. Oldu. Esselamu Aleyküm. Karışlılar, yaktaşlar. Eyduk. Bana da yakınırak tedilişip basayıq әлі. Büyük Yeni Günü'nün 79. yılı da kelip yetti. 79 yıl elek bizim ata-babalar düşmanlardı yengip bayram etken bolğanlar 45. yılda. Mana her 79 yıl bizim avuldan da şu ulu huguşka da katnaşkan kişilere bik көп. Көбісі Hukuş yalanlarında yatıp kalganlar, көбісі yaralanıp kaytkan avuldağı халық тер төгіп янтанын bir еллемейінсі шышы еңі үшін avulda күрәшкенler. Шулардың hürmetine bana rahmet yığılgan сығыз, келген сығыз hamanda yıllar ötede былтыр болғайнық бейт deyip durmagan sığız buna bu tradisiyaga aylanıp kele Allah'a şükür kelesi yılga еще көбірек халық yığılır. Nık rahmetlimen. Buna şular hürmetine hazır minutum alsan. Bizim ne ata babalar hürmetine buna şu iske alıp alarga seske koyup heykellerine deyip eteyik. Şol bana hazır bir minutluk tınlık abivlettik. Rahmet. Hazır indi şu heykelge seskeleri de halayık. Kimler alıp gelgen? Söz vermeyin. Ha? Başka söz vermeyin. Yok, salav da şunu.
Ауыл советі есімінен Хакемет Башағы Зинур Заргатышқа беремін. Құрметлі Кәреш ауылы халқы, Исламул ауылы халқы, ауылдашлар, туғандар, достар, якыннар. Мына біз бүгін бізге тиешлі ең матур, ең көркем бәйрәмгә жиылдық. Өзіміздің жеңуге 79 ел мына өтіп та кетті. Бұл енді біздің үшін ең қадірлі бәйрәм. Бүгінгі біз өзіміздің әтилеріне, қарт әтейлеріне, қарт енейлеріне искә төшеріп, мына шушында алар истәлегенә бергәләшеп жиылдық бит инде. Зур рәхмәт. Ерак жерлерден мына кайткансыз, туганнар. Мына Әюп абыйга бит инде Тәгърим апага тагын бер зур рәхмәт әйтеп китәсе килә. Алар шушы мына мемориалны бит инде безнең памятникны карап торалар. Агачлар утыртып киттек инде без мына сельсовет кызлары белән быел. Шулай итеп мына бу ташламаска кирәк. Киләсе елда да килергә кирәк инде. Мына киләсе елда безнең 80 еллык бит инде җиңүгә. Безнең мына авыл советыннан соғышқа китә 690 якташыбыз. Шуның 400-нә кайтырга насыйп булмый. Яртысынан күбесенә. Кәреш авылынан 39, по-моему, 39 кеше. Аның 16-сына мына чит җирләрдә ятып калалар бит инде. Biz телевизордан ишетеп кенә беләбез бу авырлыкларны. Дөресен әйткәндә моны әлеге яшьләр бит инде сугышның нәрсә икәнен кызганычка каршы әлеге көндә моны безгә тагын 70 елдан артык вакыт үткәч нацизм, национализм, фашизм белән көрәшергә туры килде. Безнең авыл җирлегеннән әлеге көндә моны 2 мобилизация белән 2 якташыбыз китте. Бу Украинада сугыш кабет инде. 4-се контракт төзеп киттеләр инде егетләр. Нәрсә әйтәсе килә бу егетләребез безнең әйтәсе килә шын герой алар. Менә без бүгенге көндә, әлеге көндә алар окопларда, блиндажда яталар бит инде. Кан кыйгыш сугыш күреп торабыз, беләбез. Аларга риск килә, тик исәнлек. Тизрәк шушы сугыш бетсен иде. Барыбыз да телибез. Исән сау аларга барсына да кайтырга насыйп булсын иде. Туганнарына инде, якыннарына, әни-әтиләренә сабырлык, түземлек телисе килә. Шул бер вакытта да сугыш булмасын иде шулай бит. Сезгә ныклы сәламәтлек авыл советы исеменнән, үземнең исеменнән. Шул гаилә бәхете, уңышлар, аяз күк йөзе телим. Зур рәхмәт. Хәзер безнең Уфадан кайткан кунагыбыз шушы Кәреш авылы кызының кызы Светлана Акрамовнаға үт бирәбез. Әйдәгез. Гөлсимә апайымның кызы. Бик тырышып, миннән һораны, пожалуйста, миңа үт бирегез инде, мине әйтәсез бар дип. Кадерлі туганнар, я внучка ветерана войны Ганеева
Анвара Вахитовича. Хочу сказать слова благодарности Аюп Агайга, Ганеев Аюп Агайга и всем создателям данного памятника. Этот памятник является точкой соприкосновения всех нас Хочу сказать слава героям войны. Сізге исәнлек, саулык тілеймін. Все, айтпағай. Рахмат. Так, кімнен айта өйдігіз бар ма? Бір айтының. Тағылима апайыма өйді береміз. Мында хауымшығы барығызда мында мен әйтергенім әлді Алия білән Мендила бар, Алмаз бар. Алмаз әйттім де шартлатып, 1 сағат ісінде шуны сабып тасыпты. Оңа благодарность dur. Mana школына да Зиннур туғаным барып айтсаң, школында әйбет болыр деп ойлаймын. Şu tırışabıdın da bütünüsü de niniteler. Yardım edip duralar. Varsa da bitti. Yarar. Әйтесілер yok mu? Әйдәгіз қадар йыйылышып, ихтәлікке онандағына басып, фотоға түшейік. Айбай, бір еріңні бөлек етін дейді. Бір ерің yok mu? Сығырлар yok mu? Ер одақтан болыр. Микрофонда. Әйтті. Сентанаға әйтірге құқта да Сентана әйтті. Әйтер мұрасы? Әйді. Расих кияу. Hürmetli kardeşler, biz qaytqalıyız bu yaqlarga Svetlana bilan, chunki mınau yurtda Anvar Qartatay bilan birga o'tirib, bu so'g'ish turida сөйләштерәйdi bizga, öğretəydi bizga nechik yasharga. Chunki niq og'ir voqealarni o'tgan so'g'ishda bugun mana Ayup Agayda qonaqqa bo'lgan edik, uning istoriyalarini o'qib chiqdik. Ular butunisi de герой. Ularga slava, великая слава этим героям, которые прошли эту войну и победили, и подарили нам эту великую победу. Biz bütünümüzde bik motor yaşayız bugün günde. Mına miyake İslam gol, Kayriş avulları barbar nık motor. O avul rayona kirdik, bosular motor. Sürülgen, oturtulgan. Motor, короче, yurtlar. Мына бик motor yaşayız. Bugün günde действительно mına глава başlığı, сельсовет başlığı тоже айтып кетті. Яңадан спецоперация, соғыш бара. Яңа жеңулер алда тұра. Оларға бүтінісіне де бұлышырға керек. Бұл памятникні түзушілерге, организаторларға мына шундай мотор мероприятияға зор рахмет. Чөнки действительно мына бұл қазір бүгінгі күндегі памятник бүтінімізде мында жия. Біз нық Светлана енді особенно ол бетінде мында туып өскен. Ол деп біздің точка притяжения дейді қазір де. Шонда біздің шақырып тұрады ол памятникте. Особенно мына бұл жеңу күндерінде. Шуан көрге бүтінігізінде де бұл зор бүйік байрам білен сізге исәнлік саулық, зор рахмет сізге бұл мероприятияны орнаштырушыларға. Рахмет. Рахмет. Бана қонақлар қойта хаман Әмир, Мөнирә киләләр. Мына килен. Хузды сразу Әмир. С корабля на бал. Кил. Әйтә хузларыңны. Өстәп қой. Өстәп қой. Кил. Бына шулай Кәреш авылы яшәй. Әлі байғана қана әйттім, ер шарының диндігіне нүктесіне қарама, Кәрештен сыққан кішілер, яшейлер, бик зор орынларда эшлейлер, зор должностьларда эшлейлер, олы қазанышларға өлешкен халық. Ол именно Кәрештегіне
яшәү тимәгән. Алар йөрәкләре белән, күңелләре белән барысы да кәрештә, үзләре башка ерләрдә эшләсәләр дә, алар нык зур илгә карата зур файда китерәләр барысы да. Менә әйтеп кенә үтәйек, спецоперациядан давно эшләй, хезмәт итә. Безнең әйтеп үтәйем әле Давлетшиннарның семьяһынан Закария дигән Давлетшин Закария, ул аның фотографиясын ебәргәйне, аның күкрәге тулы орденнар менән. Димәк, ул бик тоже безнең Кәреш авылының дәрәҗәсен күтәрә, ул тырыша, илдең хаклылыгы, именлеге өчен көрәшә. Ул аның званиесы да бар. Ныклап сөйләшмәдек, но фотографиясын ебәрде. Ул әлеге моментта шунда Украинада спецоперацияда булырга тиеш. Ул бик нитмәй, раскрываться итмәй, күрәһең, засекреченныйдыр бөтен информациялары, шуңа күрә. Но без беләбез, что безнең авылдан да туып үскән егетләр кая барһалар да югалмаганнар, барыбер илгә бер зур өлеш кертәләр. Менә Гаяз агайга һүз бирәбез. Саумсыз, хәерле туганнар, авылдашлар. Ул бит менә бер уйласаң, Кәреш гөрләп торган авыл инде. Һәрбер өйдә 5-6 бала. Шуна без йөреп битендә укыйнык, Исламга иелешеп сап китәйник. Атыга сугышып, нитеп андый ни юк. Шул хәттен тату, бер-береңә помогай итеп. Шуңа күрә Кәрешнең бер особый ние бар, как бы әйтәгендә. Потому что шулай йөргәнгә, шундый тату булганга, менә бер организация иткәч, сразу бөтен халык дәррәү итә. Кайлардан гына, ниләрдән гына, даже Средней Азиялардан аксая бәрәсләр булды бит инде шунда. Кайды ошо мероприятиягә. Аюбка молодец, потому что ул яхшы организатор. Менә действительно ошо әйбер бүген көндә булмаса, бит может дия алмас иде. Менә хәзер бөтенебез дә шунда тартыла, менә как Светлана иптәш әйтте бит, шунда тартып тора ди. Конечно, ул безнең генә авыл битмәй инде. Бөтен җирдә дә шундый хәл. Россия буенча шундый хәл. Ишәйтек инде. Вакыты шулай туры килде. Шуңа күрә действительно безнең теге кайгы күрмәгән өйдә булмагандыр инде, бөтенебезнең кемнеңдер атасы, кемдер карт атасы ятып калган бит инде. Ну, еңеп кайткан алар действительно геройлар, аларны онытырлык та түгел. Алар һәр вакыт хәтердә, менә шулай итеп, кем килә ала, кем кайдан кайтала, әбзан килеп, шунда сорашып, сөйләшеп, что бер-беренең исәнлекне белеп, яшәргә кирәк дальше да. Ниләргә рәхмәт, менә тәкъдим итте. Мензиләләр, алар инде һәр вакыт дәррәү, өстәләдергә булса да, лигә дә, мероприятиягә һәр вакыт сын күңелдән әдер торалар. Ну, әлеге мин аңа безнең сельсовет администрация әйтте, инде хәлләр тегендә. Аларны тоже поддержать кирәк, кем кайда может. Алла бирсә, как һәр вакыт бөтен әйтә иде, еңү бездә булыр, без еңербез, потому что ил безнең ни бердәм, нинди национальность булса да, Суаш, мол, Марыймы, татар, башкорт, урысмы, бөтенебез дә бергә шул өчен тырышабыз. Сезгә рәхмәт кайткан кешеләргә, исән сау булайык, семьялар, чтоб кайгы күрмәсеннәр. Шул теләк. Рәхмәт Гаяз. Менә Уфадан әмир кайтып җиткән Алла әйтә. Саламат авылдашлар, барыгызны да байрам белән котлайым. Күңел тулда куйды. Бабайымнардан соғышып кетті. Аның улы соғышта. Әлі вақытта болайып соғышта білік. Қайсыр жағында соғышы керей. Қиын халінде кәлісті. Ойлауымса, егу біле қайтырылар деп ойлаймын. Тәңілемнің болайы да елнар соғышта бітінде. Шәкәсәнінде илге келген
Енді хафет деп айткандар бетіндері келе. Яра, нақлы болырбыз, бирішнәуді әлі. Олла бірті соғыш бітір, ізлігіне барма. Бізге бірдәмлік керек енді самай главный. Татаулық, бірдәмлік. Шулай. Көңіл толдыға бойты. Ана шундай халлар. Әлі уақытта қорты соғыш бар енді, дүрсін еткенде. Әлі яшіріп болмай, әлігі уақытта нық қуатты соғыш бар. Әгілерде құрал көп, 50-ден артық, 50 ярдам етті беруерге Украинаға. Біздің де қазір яңы құралдар көбейді. Дұрынлар да бар, Аллаға шүкір. Еңі яғына барабыз енді. Әлі әкес, санауыр енді. Әйе. Мен неге жігіттер соғырланам, конечно, телевизордан бір 20 яшлық герой егіт келелі. Лейтенант. Біздің участыққа 20-ден артықтарық сақты, тегес яндырып өттікті. Шunu öse giro verdiler ki. Hadi yaktan yugaltı evdeyinde. 27 yaş hoca giro. Ben kadar soğuşlarga öğrendik, korkunuz tügül deyinde. Kaybılgaz, aşağınız var indi, yengirler diye bileyim. Yarar, rahmet var bu kadar. Yarar, rahmet emir. Bunda parlap alıp giten көп, mana Nuriya'nın ulu әлі оғышта, әлі хабарida yok әлінің итен хау еріп қайтын. Ол Мүнираның ұлы тағын парлап алып кетен көплер біздің орада оғышта Гүлсира әңлемнің ұлы жы 22 елдің ғинуар башынан қойды. Илхам Аскаров, мұна нейдің Кәреш тәтуған егет Карашевская, Илхам. Onun haberi ergenek iştilip kaladı. Buna alik tıkka bütünley paka bildeli tügül. Может, kelip sığar, isem buna deyimse, valla birte. Otayım da, buna Salavat ağay, Karnayev Salavat ağay bir künnügüne itke tişirdi armiyada bulup kaytkanda, otayım sorağan Salavat ağaydan koyda hizmet ettim deyip. Şunan Salavat ağay qolatın aytken, şu qolada hizmet ettim deyip, otayım ilavi verdi deyip. Шул қолада бұлар бір помещениеға кіріп қосқан болғана, бұлардың ғоштың башында айтыны құраллар да ма, короче, оказали шунда немістер келіп кіргенлерде, бұл құралхыл кішілерді вес атып кеткенлер. Прямо в упор атып кеткенлер. Шунда Атайым Михаил итен қалғандар ол, нық яраланып, тұрып қалған болған, көп ете өлген. Атайым шунда, ана шу Салават ағай хидметкен қолада, шу итене төшірді дейіп сөйлегейіне Салават ағай. Атайым бірге қандай хәллерді бик сөйлеп бармайын енді. Сөйлей тұрғайын ол қайты бірлері. Шунын көп башқалар да мұнда, мұна Ғояз ағай кім әлі 5-ші майда, 45-ші жылда 5-ші майда мұна кәріштікі Берлинда хәлек бола. Ол бейт, мұна бұл Тәһуғыш дегенде пулі келіп еді. Шулай көп инде бұна Искандер, Карнаев, ол тоже хабар біздің Ямилов, Зөфәр, кім әлі екінші Хайрин Қарай. Найлағайдың атасы. Ара исім ұлты. Ярар. Фахриддин, Фахриддин. Кімдігіне олсаңда қойдағына көплер енді. Оларға біз баш иебіз рахмет мұна елғанбыз, сәскелер олабыз, оларды искет олабыз. Қазір елда келіп тұрырға орыныбыз бар. Алла берсе, кім біле, может, яшілер көрірлер де, бұл табиғатларға қадығырлар да. Қайтып үй салып, яшап алып кетірілер, біз оларға сәйсерге кіріп келгенде. Шул ярар рахмет, барыгда әйдәгез, басайық. Үзе біздің келгенімізді документальны фиксировать етейік. Мүнира әйтәсің әлі? Мүнира.
Yıllarından öteni bitmegen. Mustafa Tatçı. Kimler? Eyte. Yarar eyte var orada ben duruşuna otayık mı anda? İlgin. Дней захотелось ей сказать, станем на телефон, зоркий день встречать, разбудрявый красный радости сной, люблю грозный и смущенный блик тобой, лед зеленый, как лед кудрявый, разбудрявый сной, разбудрявый, разбудрявый стой, разбудрявый и смущенный блик тобой. Помахали руками, ура тебе! Болды. Eyvah ayda bir yerini iyi verin ayda. Adam son gelse. Bilirse işimize dolmuyor. Niye konuşuyorsun? Бәйге түгел яу қырдары, мөмкин болмас қайтудары, бітті бәлки керек болған біздерге. Бәйге түгел яу қырдары, мөмкин болмас қайтудары, бітті бәлки керек болған біздерге. Aldıq yaudək mən ölən baran bilmənət mən Ötdək yollar kestek xallar izgir yaldarda Bulmanıb dostlar qoydarda Ot esirdik yalğı oyda Mislav ocara donay tiygan olub yardarda Bulmanıb dostlar qoydarda Ot esirdik yalğı oyda Mislav ocara donay tiygan olub yardarda Mutkanlar var ikende görürmünler şatlıkları kanat yayarlar yerlerde Ağındırgan tuğun yaptan taptap batap kile atarsan bir köle dan bir köle bedir yollarda Ağındırgan tuğun yaptan taptap batap kile atarsan bir köle dan bir köle bedir yollarda Yaptar tap tap bakıp kile atarsan bir köle dan bir köle bedir yollarda Ağındırgan tuğun yaptar tap tap bakıp kile atarsan bir köle dan bir köle bedir yollarda Ay yollarda Tam birine, Diman. Karıştı var.
boş oran var, ol boş oran minin özündür. Bereket milletlerine sağlarında, yuğalarma millet önünde. Yana migrer mamahlar kaşama, yerde gelir aziz bulgarlar. Yandan koytmay kalgan irder, ayter hem de yerine almıgan. Бұл халдақтар ақтырналар болады, ысып кеткен зәңгір хауаға. Бедең ойды бедең ер бар өтіне кәш. Только аны башқа ерде әлі іштіп бұлмай әлі өтіне. Ярар? Gelişinde ağırmağın tünüm, uylamağın tünüm var mıken? Ötkenlerge geri koytar halar, şundağına durup kal iken. İlk koydan tip eğer hırhalar, öyyeden min bit kerişken. Şunga kören ömür boyu mine, haklap yürüte izge ferişten. İlk koydan tip eğer hırhalar, öyyeden min bit kerişken. Şunga kören ömür boyu mine, haklap yürüte izge ferişten. Düşlerimde denize tapar, Zaydulla tübeginde kaldı. Boş yılganan isken udarımdan, ömürlükke yeter göz aldı. Kim koyda tübegir hırhalar, hıyelenen min bit kerişten. Şuna göre ömür boyu mine, haklap yürüte izge ferişten. Kim koydan tübegir hırhalar, hıyelenen min bit kerişten. Şuna göre ömür boyu mine, haklap yürüte izge ferişten. Şimdi ağırmağın günü, uylamağın dünü var mıken? Ötkenlerge geri koytar halar, şundağına durup kal iken. Kim koydan tip eğer hırhalar,
boyu mine Aklap yürüte izge ferişte Şunla kura ömür boyu mine Aklap yürüte izge ferişte Rahmat. Kimning de bir yırlaysa keledir? Şehirler. Теге әйтәләр раз пошла такая режь последний. Бір Peygamberdik gaybat utlarına almagat Ağılmagat zinhar basratmagat Eyyubet ol saflık anlagat Kişi bəxtine uğrilmagit Güdləşmagit sabar bulagat Bugün min bəxtli irtagahit Balqat sarhan barar yolagat Kişi bəxtine uğrilmagit Güdləşmagit sabar bulagat Bugün min bəxtli irtagahit Balqat sarhan barar yolagat Keşe utretiler Yolguz bir takdiri saytılgan Bilgenler betkire koytalmaylar Aytken ödünü unan ukenmez Keşe bəxtine uğrilmagit Günləşmagit sabar bulagat Bugün min bəxtli irtagahit Balqat sarhan barar yolagat Kişi bəxtine uğrilmagit Günləşmagit sabar bulagat Bugün min bəxtli irtagahit Balqat sarhan barar yolagat Kişi bəxtine uğrilmagit Güdləşmagit sabar bulagat Bugün min bəxtli irtagahit Balqat sarhan barar yolagat Kişi bəxtine uğrilmagit Güdləşmagit sabar bulagat Bugün min bəxtli irtagahit Balqat sarhan barar yolagat Bugün min bəxtli irtagahit Balqat sarhan barar yolagat Balqat sarhan barar yolagat Balqat sarhan barar yolagat Улай келелі. Бір ер, бұрынғы ер, қадір біден қолдар ұшындай. Біден шулай бит, ұлғайғас, түрлі әйбірлер, түрлі нелер, көңілге мұңнар келе, бір ері үйрендім. Назифа Кадырованың репертуарынан ұлы ұлдың туғаны. Біләдің бі шо ерді? Hayır, bir özüm yaşaran bölmede yırlagan sağanda şu hatlagım eyvet gelip sığan, no, manda dizlay, şurası garanti verelmeyim, no tüm ne meni.
Мин башлап берем да шаңа. Ha? Кайда? Мин аңа бер аңа тимей бит. Ola yoldan tudananda udep kurdem todaganan bilmey kaldım bilmey kaldım yaş Ömer'den odağanan bilmey kaldım bilmey kaldım yaşaлагамадан odağanan Ala yoldan tudananda qalda menin ezarim qaytarıp bulayını udağanı Ömer kayadarim qaytarıp bulayını udağanı Ömer kayadarim Ala yoldan tudananda ezarimde edalanan udağanı Ömer kaylarına yarar. Valla. Aydan bit, ilge ayıbat sıkaydı. Yarar. Rahmet, Kadir toğuna oturabıdır indi. Koy. Barakat. Yani uyumun. Yara, ауылдаштар бүтінде сөздің көрші ауылдан ұлғадыда рұқсат етеді барығының ашыл байрамынан қойнар құттыларға мына көріп тұрған бетінде рахмет барығыдығыла Ирақ араларды яқын етіп қайтқанығыз үшін осы әйбір ұйыштырған үшін бетінде Eyüp abdega da rahmet bittin ona yigitlerge gerçek yigitler bütün tırşıvıştanlar alar. Onlardan tarışık arkasında mına söz. Ben bütün de hayat kabastı. Onda işteken yigitler bütün de tırşıvıştanlar. Bizim kızlar da bütün isteyenler mında yardım etüsega da rahmet. İlkin nasıl olsun bütün bizim ona avuldan bütün eğitim ettiler. Yigitlerimiz hoştaydılar bütün ona menire paydan malayı bütün de.
Bizning tuğan bitinde, Muhammed Arif Alip bitinde, Rivalılı, yine tuğan bitinde, Enikeş, Ulda Huguşta bitinde, İlham bitinde, bizden ağıldan. Olar bize ülevizinde yengip kaytarlar deyip, olar isen sağ olhanlar. Bizning gatqa bizge şu tınıslıkta yolu alıp bergen bizning ata partiylarımızga çok rahmet. Olar alında baş eğeriz. Olar tınıslıklarınlar. Olar zamanında gördük bütün isen kaytkanlarımla birgelep olar bizni kalkızlık öderdiler bütün aldıya bilmeyin. Hele gününde hatırlayayım. Brigadir Sakta bir kereşten o parayın Halip Babay'da bütün yaşayan Enver Babay'da bütün de tükünde satmanga parayın bütün diğer Ravu Çayali Bismillah Presidenti İstanbul'da kuvvetler bütün de torcana bütehede mesela burada bütehede bizi torsak bittiler, partaydılar. Onlarga zor rahmet, tanıştıklarınlar doğru toprakları iyi olsun. Bargızı da bayram ya. Mana Yulaydan aytgan hüzlerine kuvvet etip tağın bir әйбер айтам. Мен, конечно, İstanbul avluna отношением бик бәләкәй, но тем не менее, монда İstanbul'da yaşayan kişiler var. Күпләре Ганиевлар булсалар да, кәрешләр булсалар, тем не менее, алар İstanbul'da yaşay. Менә hüz кузгатам 79 еллыгында İstanbul авылының һәйкәлләп памятник мемориалы бар. Шуңа реставрация яһап, үзгәртеп, матурлап, әйбәтләп, ислам халкы күп, алар беләләр, поддержать итәрләр дип уйлыйм. Менә шушы нидә кузгатып җибәрергә кирәк. Әнисә кайтып киттеме ул? Әнисә, ишетәһеңме? Вот, мин списогын җыя башлагайным. Үлгәннәрнең, исән калганнарның шуннан соң нидер сәбәп беләндер тукталып калды. Әйдәгез шуны кузгатайык. Менә шушының күп анда күп әйбер кирәкмәй. Башы бар, ана шуны матурлап, әйбәтләп эшләп куярга кирәк. İstanbul'da да яңа олы бер матур мемориал торырга тиеш. Аларның исемлекләрен виспарларга кирәк. Менә кәрештәкеләрдә İstanbul'га куйганнар, анда 9-10 кеше куелган İstanbul'da кәрештәкеләр дип. Парлай башлагайны анда 10 гына түгел, 9 гына түгел күмәк. Шулай ук тылавиклар İstanbul'da тоже алар бүткән куйганнар, тир түккәннәр, эшләгәннәр, аларда тоже хәтергә калдырып, хәтергә ихтә калдырып, менә шул ташка исемнәрен язып куярга кирәк. Балалар кайтыр, халык йыелыр, һәр вакыт байрамнар үткәрерләр, күмәкләп, дөньялар матурлап китер. Әле дә матур дөнья, ну, ише матурланып китер. Халык авыл терелер, авыл яшәп алып китер. Өмет итәм инде. Шул рәхмәт. Vagızalıdır karşında eselleri manglaydan öptüller. Dünyanı görmegen balalar tuzanılı yollardan öttüller. Balalar kirdiler utlarga, balalar hüzvirde tutlarga. Tüpteri sürünüp şenilge kaldılar yarrakta yoklarga. Esse ul yoklamay sabıyın Yurganın ostalla uyana Eseller eter fikirli Maydanında mengelek ut yana Eseller yüreğe şikilli ut
bulut yana oylana topuna eserler kader şekilli yeri vurganlar ortunda Ballanlar, tırgız, ballanlar Aşılır hıvına tabınında Niste yıl tırmaylar ballanlar İzilde handuna yarınında Uyatma yoklahın hineste Aylarlı yıllarlı anapar Niste yıl tırmaylar ballanlar Qaytmagan halda tutar Nise yıl tırmaylar balalar Qaytmagan halda tutar Qaytmagan halda tutar Ol kaderlerini bildiğin Kongelinden dilekleri bizden kabul ettiği Bizden ömürsün bakıt ol kaderlerini bildiğin Sen kongelinden dilekleri bizden kabul ettiği Bakıtta çoklıkta, istenlikte, havlukta Ötün ömür yıldarı sağlıkta, baylıkta Bakıtta çoklıkta, istenlikte, havlukta Ötün ömür yıldarı kazalıkta, baylıkta Halkının darda hullatımağızı üstürgen igili dergezip Tan nurununday balkıp tırığını killehekin dergez Halkın darda hullatımağızı üstürgen igili dergezip Tan nurununday balkıp tırığını killehekin dergez Bakıtta çaplıkta, istenlikte, havlukta Ötün ömür yıldarı tavalıkta, baylıkta Bakıtta çaplıkta, istenlikte, havlukta Ötün ömür yıldarı tavalıkta, baylıkta Tırmış matur, tırmış yemle Ayadı tırhını balkıninderi Yırlar bızıda, beyir bezide Ağzın bolahını gümerizler Tırmış matur, tırmış yemle Ayadı tırhını balkıninderi Yırlar bızıda, beyir bezide Ağzın bolahını gümerizler Bakıtta şatlıkta, itenlikte, havlukta Bütün ömür yıldarı tazalıkta, baylıkta Bakıtta şatlıkta, itenlikte, havlukta Bütün ömür yıldarı tazalıkta, baylıkta Bütün ömür yıldarı tazalıkta, baylıkta Yarar, ayda тобыңа барып отырайық, шында сөйлесіп қалған сөздерді айтыр бер. Тілектерді.
Şomurtlar elek turalar ele hemen. Ramramda iyisinde ışıkta. Bu tüge üstten gitmesen gitmeyin. Kadir Samavurlar. Kimden hokla bul kalganlar vay mı da yiyiz samarlarını? Ha? Kimden samarları mı da yiyiz? Najapayım ben Sarak dağıydı. Kimdeki? Sarak dağıydı. Hokla bul kalganlar yaşmayın. Yiyiz samar helal yıltırap oturayın ya. Badakta tip feri bile dolganlar. Antika var hazır. Onda belki sokta niler kuşlar kurup yite turgan. Bunda korga dürter koya Yürüp tuğan gerekler. Mümkünat elde üçüncü gün kayıttı. Şulay oldu kolaptı otura. Hadi seni tut kolaptı. Buyurun tut kolaptı. Umut var. Vardır bireyim. Dim boyum. Yengem bitin mi? Bundan gel sağ tapsak. Bira. Yaran bilen. Radyo görüntüler yok mu ne yok? Yok. Öyle koytur mu? Kadar gitti zamana ya. Ömer yola tavga muhabbette Altan tuyga kilep yetkanede Kutereye gelser bakaldarda Hatırlayık Allah tutkanede Ömer yola tavga muhabbette Altan tuyga kilep yetkanede Yıllara salbarınan Ömer tedip Birse tolgın birse kabalan Kesermeyse oğlu soralardan Olup gider miken bir zaman Dinlerinem hedden Ömer yolan Altından da kıymet baylığa Kureşeyek dağın Allah bire Hedden menen iten havlakta Dinlerinem hedden Ömer yolan
алтыннан да қиммәт байлыққа. Күрешәйек тағын ала бирһә, әзәң менән итән һаулыҡта. Күтәрәйек әлсәр бакалдарҙан, әзәң менән итән һаулыҡта. Яры ауылдашлар, қонақтар, мына шуны әйтәсе килә, өстәлде организовать иткән кешеләр карап, байга эшләй икән. Бер дә микрофон тотканым юк иде. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Матур итеп тагын әзерләгәнсез. Ниләрне оештыргансыз? Байрамнарды. 9 майда бик зур рәхмәт. Менә шул иң зур теләк, исән-сау булайык бөтәбез дә. Главный сугышта йөргәндә ниләр авылдашларыбыз сугыш бетсен, исән-сау кайтсыннар сугышта йөргәннәр. Бөтәбез дә сау-саламат булайык. Главный шул. Хәерле авылдашлар, туганнар, менә баяда әйткәнем, Кәрешнең әйтәм бит, ул бер особый авыл. Андай авыллар күп ул. Ә менә безнең халык шул хәтлем бердәм, нимәгә бердәм? Потому что без ана шу Исламга йөрү укыганда бер-берне поддерживать итеп, бер-берегә бер касан әйтәм, менә хәтердә юк. Теге сугышта бер-бер кызларына бишәйт, ул бездә андый ни булмады. Һәр вакыт йөрүшеп барайны школга. Да шундай случай булды. Берәү әйтә, "Әнә бүген школга барабыз, әйдә кайтайык." И артка борылып әйләнеп дә кайтып китәбез. Кызлар да безгә ярып кайтайны. Менә шундай хәлләр дә булды. Так что, конечно, шуңа күрә ул бердәм халык. Безгә кайда торсак та, менә мин үзем яшьлектән кайтканда Кәрешкә керә башладым, кайтып, менә Севердан иткәндә күздән яшьләр сыга торгайды. Даже мин үй салырга шунда хыялланып, урманнар заказ итеп йөреп, нишләптер шул тукталып калды инде. Шундай ихәртә уни ситкәсап китергә. Шуңа күрә менә бу өстәлгә шул хәтле, менә бит бу байлар өстәле. Теге халык кем итеп, менә тырышкан кешеләргә рәхмәт. Минзиләләргә, тәгълимләргә, кызларга, бөтен һәрмәсе күстәне сылап кайткан. Зур рәхмәт сезгә. Шул хәтлем табын кара, менә шу полемух условиях шуны организовать иткән ниләргә. Шуңа күрә бергә яшәйек, күпме гомер калган, чтобы кайтып, ысрашып, бер-беребезне поддерживать итеп, сөйләшеп, хәзер инде поддерживать итеп, бара шу хәлеңне белеп сөйләшеп, балалар турында сорашып мисәң, и менә сугышта йөргән безнең егетләргә, алар безнең өчен, безнең исән-сау булуыбыз, ил булсын өчен йөриләр. Шуңа күрә аларны кайтсалар, менә сугышта достойно встречать итеп, алар һәр вакыт уважительно карап, аларны настоящий геройлар, андагы авырлыклар, ул без күбесен белмәйбез. Анда шул хәтлем авыр хәл була, аларга исән-сау йөреп кайттылар, җиңергә тиешле. Ул бөтенегезгә зур рәхмәт. Авылдашлар, Сирияда булганнар, Украинада. Ауzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ашаган ашларыгыз, ризыкларыгыз тәмле булһын. Ушунда әзерләшкән, ушунда катнашкан бәндәләргә һаулык, сәламәтлек, бәхет теләйбез. Рәхмәт итеп, якты йөзләрегезгә, яхшы күңелләрегезгә. Ошо байрамда 22 елда хөрмәт итеп, үзебезнең сугыш ветераннарын, тыл ветераннарын хөрмәт итеп, ошо кайтканнарыгызга зур итеп рәхмәт инде. Һаулык сезгә, гомерлек, бәхетле гомер теләп, бәрәкәтле тормышта яшәгән насип итә Ходаем Аллаһым, я Раббым, амин, амин, амин. Кадерле туганнар, дуслар,
теге официальный частьта бик менә бер сүземне әйтергә онытканмын. Килгән сайын сукланып сезгә карыйм. Менә шул миякәләр, кәрешләр, ислам булгарга карап әйбет, сукланып. Бүтән миякә халкын без уважать итәбез. Уфада йөргәндә миякәләр икәнен белсәк, сөйте белән шатланабыз. Шуннан соң сөйләшәбез, танышабыз шул кешеләр белән. Сезнең аркада менә шундый впечатление менә Миякә районы халкы турында. Шуңа күрә сезгә бөтенегезгә дә исәнлек, саулык, бигрәк тату, матур яшисез. Исәнлек, саулык. Шулаймы? Аңа бәйләнделәр. Ағайымның болай. Ясап, сапер болғасы. Тәбелді бір ашы бейтараф қалбаған кішілерге әйбет, ұшы Кәріш ауылы, Самол ауыллары, башқа яқларда келген кішілерге зор рәхмәт. Барсы да дәррәу келділер, нық матур. Біз ана шул теге біздің атайлар, қарт атайлар арқасында біз ұшы табында отырабыз бірге. Рәхмәт аларға мәңгі яшасындар. Башқаса сөз айта алмаймын. Мен теге Başkası ayılıyorsa ettik. Мына осында облисті қарап өткен хегізір енді біздің қарттайыбыз Вахид қарт белән бір туған Латип бабайымның қызының олы отыра біздің янда мына Урал исемлі. Шуны паян-пая ишетіп, біліп келгеніне зор рахмет. Әйді, өтін яқсай кіна таныштырып өтін әлі? Хамы тағым бар тақыр. Мен де қолдан келдім. Бұнда менің қартынайым Тойбекі, қартайым Қартынайым Тойбекі, қартайым Латип бабай есемдейні. Қартайым ана яра қартына, яра қартай тек берді тұғайнық. Шынан бетінде мына рахмет. Мен оғайларды ұсыраштым, таныштық. Көптен көрген жоғайын алпайларды. 79-дан селді мына ейкені үйінайында мекенім, қартына бөлгеннен берлік. Бек, келген жоғайын мұнда. Мұнда ананда ауыл башында мензелеп ая келеді ғайын қайыру вақытта. Үйінайын мінен бетінде, шынан бетінде ислам ғылда Асабы итем болғанда анда бара тұрғайын өйінде. Түгіл Зинур. Тек бабайның есемін ұнттым енді. Хайдар. Таныштық болды. Шол. Мұна ұстыраштырған кішілерге зор рахмет. Бекұлға керек еді. Біз шында ауылда мына бекұл әләйіне зор ауылды көрейінді. Үлейім дейін. Ладно. 4 балам бар, 2 қадым бар, 2 олым бар. Қатыным да бар. Олы қадым, бәлебей тұралар. Бәліке қадым тұра, бешілікте тұра. Шынағын Салават әлі пәкі ауылда үйленмеген. Бәліке қадым күйеуге сықты өткен ел көткені өтінде. Шынағын әршатмен әнжі келді қаталар дұр етіп. Шынағын олы қадым бетінде әлі бәліке қадылары бар. 7 айлық болды. Анында 4 бала өтінде. Өс малай, бір қыз болды. Бәліке олымның 3 яшық ұлы бар енді. Бұдың пенсиядамын, 5 жылында алтын сепа кетті.
Үйде ятам. Қартайды ме? 64. Ау. Familiya ikensing alar. Мына 22 апрель күні менің туған күн болды, 60 яш. Мына шуны мына Әйүп ағай, Ришат иптәшләремнән кирдейін бізге. Аллаға зор рахмат. Шу кирмәгәннәр икеле мына касып, шунда авыл башында ятканнар. Аларга асыланам. Истәңгән. Ладно, рахмат барыгызга да. Танышкан өчен хәдә менә килмәгән матан күп кешене даже танымаган да булар юлда соратагыз да. Шу. Үткән ел Стартановтан кайтып килә идем. Шуннан бит юл ситендә бер мужик белән бер хатын тора инде. Исемнәрен оныттым инде менә. Истанбулдыкылар. Нидә тора бит? Ишембай тора бит. Кемнәр булгандыр? Точно белмәйм. Шулай булды микән ул? Белмәйм. Юк, мин аны ни дидем? Үткән ел көт көне шу кем булгандыр менә исемен оныттым инде. Түгел бу булмагандыр, потому что мен һораштыргайным, белмәйм дине. Яшьләр булар. Анда рахмат барыгы да. Килеп торган безгә дә онытмагыз. Кемгә бирәм телефонны? Венерага. Мына мен беренче тапкыр бу неге элек килергә туры килде бит инде. Килгәнем юк иде, конечно. Мына бик рәхәт булды минем күңелемә, что инәемнең туганнарын күпмеләрдә күрдем, таныштым. Рәхмәт барыгызга да матур иттереп ниләр үткәрәсез, шундый ниләр. Мин, конечно, видеоларыгызны да карап утыра идем хәзер. Сынап та сезгә килеп утырырга туры килде. Рәхмәт менә шундый Әйүпкә шул хәтта китереп матур ниләр үткәреп, һәр барыбыз да шулай егас. Күп ниләрдә туганнар белән бүген беренче тапкыр күргәннәр дә булды. Барысына да рәхмәт иттереп, менә матур табыннар әзерләгән кешеләргә дә рәхмәт. Матур иттереп үткәрәләр. Оказывается, мин килгәнем юк иде, конечно. Рәхмәт барыгызга да. Менә шулай иттереп рәхмәт. Менә шулай очрашулар булып торсын гәне шуны. Менә улгайгач кына беләсең икән аны. Яшь сакта бала үстереп, тегеләй сабасын. Дирир күзгә күренмәй. Менә хәзер улгайгач балалар сыгып киткәч, бүтән туганнарны барлап утыра. Бүтән сырамасын дисеңме? Менә булай итеп ел шыбып дип уйлаганда да юк иде. Зиннур килде дә нәти Карамә бабай килмәйләр юктыр. Мәйдан икенче елга юбилейга елабыз инде тиен. Шун быел юк инде тиен. Шулайдыр дип киткәйне. Менә уйламаган җирдән килеп чыкты. Аллаға шөкер, біздің кәріш ең дружный, ең халық екен. Туған янына. Өзінің жерін хақыда тұрған кісілер. Рәхмет, барығызға да. Жерларға ойламаймын ғой. Мен погодаға қарамастан мына шу халыға матур байрам келіп шықты. Барығызға да келген кішілерге исәнлік саулық тілейм. Байрам білән құтлайм. Йөргән юлларыгызда исән-имин йөрегез. Безнең Истанбул белән Кәриш авылы инде ул тату гыналар дигән күк. Без кәришләрне ташламыйбыз, өче генә дип дисәләр дә дигән күк. Шуннан мин килгәндә тезелеп торадыр өйләр. Ул туйбикә биләр, ул ниләр, берсенә керсәм икенчесе үпкәли, кермәсәм үпкәлиләр, чыгып басалар. Шулай итеп көндә килеп 2 мәртәбә шуларга укуга да бермәйм. Ничек өлгәштем икән белмәйм. Тегендә дә монда да. Bir kişinin больницага вообще ибар bulmaydır ya. Bir kişi var mıdır больницага?
Шунан берсенең караңгы йөзен күрмәдем. Элегелектән үк алар татулар ик, элегелектән үк якын күрделәр мине. Әле дә менә ошыдым кайтам дигәнем тәгълимат әйтәчәк ичмичә кайтмыйсың дип калдым инде. Нигә килгәндә бик әйбәт кенә әйтеп эшләр алып барабыз. Истанбулда да кәрештә катышабыз. Менә ни белән гуманитарный помощьлар, акчалар җыеп, әйберләр алып. Иң актив йөргән кызлар утыра монда менә Наилә, Рафидәләр, ниләр барсы да. Кирәклегенә әйберләрне алып җибәреп, киемнәр алып җибәреп, баллар тутырып, ниләр пешеренеп, шайтып җибәрдек. Носкилар бәйләдек әле, һәрбер кеше 2 пар носки бәйләп бирде. Шулай итеп бик әүдем катыштык инде. Шуңа да шатланам, свечалар заливать иттек, әле 20 кило парафин, теге стеарин дигән гылмытын бөтенсеннән эрителмәгән балавыз җыеп, балавыз эретте иде. Бөтен дөньяны туттырдым, әйтәм, ярар инде, үзем куштым бит дип, көчкә тазартып алдым бер көн. Тышта эретмәдек, безнең бер савыты бар аны эретә торган. Диетиш кенә аны карап тора кирәк вакытында. Шулай итеп тагын свечалар җибәрәбез, 15-дә тагын машина китә. Нидә кызганычка каршы менә 4 малайга туттырган барып итмәде бит. Илнарга калдырдылар менә. Күрәсең бирмәгәннәрдер инде, связьда да юк бит әле ул малай. Илгиз инде бүтән теге Аликларның ниләрнең дә Аскаров Илхамның да нин посылкасын Илгизгә биш тиеп калдырдылар. Сатылар күп итеп баурсак пешергәннәр, иеп баурсаклар авызында җыеп ала алмый ул малай. Инде сөенде, картнасы бит инде парализованный, инәсенең юны юк. Атасы гына бар инде. Шул хәм сөенде ул малай, без аңа карап сөендек. Бүтән катышкан ниләргә рәхмәтемне белдерәсем килә. Ни әйтсәм йөгереп торалар. Барыгыз да исән сау булыгыз. Шулай итеп күрешергә менә язсын инде ел сайын. Киләсе елга юбилей менә 80 ел була. Рәхмәт. Шәйне попали. Уйланып та кәрештәр генә гуләйт итә дисәк, оказывается, Истанбулларга да гуләйт итәргә була икән. Әйеп багай разрешать итте дә, шуңа без дә торып калдык менә. Рәхмәт бөтә авылдашларга, кәреш белән Истанбулда бер дә отдельно әйтеп булмай. Потому что бәләкәй вакыттан ук ташкын вакытында 6 бала бездә ята ине әле ташкын вакытында рәхәтләнеп идәндә йоклап. Каязагай, помнишь? Тавашта өстәлләрдә дилит итешәйне кемгә дәрес әзерләшергә зыккып. Шунда алар кайтып киткәсен, кәрешләр кайтып киткәсен, нык скучны булып кала ине. 4-5 бала кайта ине, тора ине безнең авылда. Ташкын вакытында. Барыбызга да байрам белән тазалык, исәнлек. Шулай гел генә утырырга ятсын Алла бирсә. Мәктәпкә барып Әллә бит Тугандар барыгыз да байрам белән исәнлектә яшәйек, гел шулай осрашып торайык, табыннар гел шулай мул булсын. Исән балаларның шатлыгында яшәргә ятсын, хугышлар туктаһын. Егеп кайтсыннар, хугышка киткәннәр, исәнлектә яшәйек. Тату исән булайык, сәламәтлектә. Шул байрам белән барыгыз да. Алга бөтенлегә рәхмәт. Тоже күршеләр елы. Ошо авылда туып үстек, мотор иттереп хатирәләр, иң йылы хатирәләр ошо авылда. Монда картнәем яшәй торгайны. Башта бер яшәнек, бер семья булып яшәнек, киндәбеккә картнәем. Мәдинә еңгәм, Әхтәм агаем, инәемнәр, Лукман кызы Зөләйха, Вахит улы Әнвәр, балалары бит инде бер. Ике йорт бер семья булып яшәнек. Рәхәт, шугатлы күңелле итеп. Әле генә менә Сәбиттән үтеп барам, әле генә сумка тагып школга китеп барам. Әле генә кайтып барам. Шулай итеп үтте, шунда баласак иң күңелле хатирәләр. Менә шунда гына шәйгәби менән Халык бабаем яшәнделәр, алар капка төбендә утыра торганнарга үтеп киткәндә. Кәрешнең авылына килеп керү менән өйгә килеп кергән кебек була торган. Кемдер анда елга буенда нидер юып утыра, кемдер бәпкә көтә. Бөтенесе һорайлар, каян кайтып киләһең?
Мына школдан уже кайтып та килә, эштән кайтып та килә, бедәле йокыдан да тормаган дип шайтырып, күңел йылы иттереп, йылы сүзләр белән каршыла торганда. Шу хатын дрожный, шу хатын матур итеп яшәнде мына шу кәреш халкы. Шу. Үтенәм, ашыкканмындыр. Үлән арасына не анда, не торба ташланнар, yani үлән арасына бер торба ташлагандар бит ул. Шу торбага барып электем. Мотоциклны шоп йыгылдым да койдым шунда. Артка битәреш Галияны утыртып алган. Әдрәт саратына барып булды. Конторга барып келдем, канга уялып. Шатманга отчет бергә китеп барам бит. Начальник. Яра ема шо рәхмәт кәреш халкына. Мәңге яшәһен кәреш. Мәңге яшәйек. Алар дип бабай менән Туйбик әбим, алар матур итеп яшәнеләр, утыра торганнар капка төбендә. Гел бер касан да мин алардан буйгышып утырганнарын күрмәдем. Алар шугатны матур итеп кушып, эндәшеп кала торганнар. Hürmet edip gelgen bir kol konağımız bizim kulağı bola. Bana hazır min tanıştırabilsem Ensar ağayımın kızı Zülfiye'nin iptaşı Gafur. Gafur'un bir tuğanı bola. Gafur kevinin. Hazır azrak тоже bizge yem kirtirgeydi. Hürmetli konaklar, deyinde konaklar deyip ben uyudum konak. Şunu aytayım ki, benim nesil yağınan inin kartnay, atayımның inəsi İslam quldan olğan. Bir qulğa Məğrifə kartnayını, Məğrifə isimli. Anın bir tuğan Mullağali babay bitibidindi. Mulla Ahmet ağay biz anımdan akalı ortaklarım görüşken yok. Şu ineğimin inesi toza ne bizge indi buğay kartnay toza samsa hayat İstanbul'da kovulgan mitinde karıştık. Şuna benim iki kartnayda bayaktan indi iyi. Yaray haylagan anaqada üçün dur rahmet. Yaydan matura yatlarını da yengere edil yarlarında sıkımıl değmiler yaprağında yılmayalar güller bulunda kuşları ayra yeşil kıvaklarda yeşevime torluğa turandı kuşları ayra yeşil kıvaklarda yeşevime torluğa turandı minin haldarında minin geysi idil tulqandara hülaytidlu Walqan idil udetilaytidlu Bizin menden sirdaş bularga Kuşları ayra yeşil kıvaklarda yeşevime torluğa turandı kuşlar
Ayra yeşil kıvaklarda yüzüme turulu turundu. Башкорттар китте угышка. Ямагат, мына безнең бер мәлне безнең арадагы бер кеше шушындай флеш моб күтәреп алгайны. Давно булган, берничә ел анда безнең арадагы кешеләр бар, күбесе катнашкайны шул флеш мобка. Шуны шул yerdə әле бөтенебез дә беләбез ул yerdə. Әйдә бергәләшеп шул yerdə йырлаек. Ул yerдің исеме Вай балбалам. Әйдә. Ой бала балам, ой бала балам, ой делде камаша. Ой бала балам, ой бала балам, ой делде камаша. Тамадан сулуя, андугастан таваша. Düştü
bitken ağını İşmeden olağanı kısalı İzlep düştüm iken ağını Şişmeden olağanı kısalı Sursaklarga alıp kaytar hemen Atlar kapıp uza üzerinden Doğan yerler resteyimenen birge Dik özgergen, ide özgergen Doğan yerler resteyimenen birge Dik özgergen, ide özgergen Gül boyunan essey koytup gile Buyur gerak. Yedikler onay sakrımlardı Karşı Allah bizi kayınlar Ağlama ısıp koydan menemin Yürek yarıların batırgan Yügre yügre tavazatına tüktüm Çişmeleri de yerini sıladım İsterin kalyanı gırmını tartıp Eseydini dağın yıvadım Yügre yügre tavazatına düştüm Çişmeleri de yerini sıladım İsterin kalyanı gırmını tartıp Eseydini dağın yıvadım İşke düşüp ütken yaşlığındı Anımda kartolakada Bu dünyada kasretli kukkuridin Kütüp durun olıda şatlıklar Yügre yügre tavadına düştüm Çişmeleri de yerini sıladım İsterin kalyanı gırmını tartıp Eseydini dağın yıvadım İsterin kalyanı gırmını tartıp Eseydini dağın yıvadım Thank you.